Hello, every good evening. Welcome to MANUNG. Well, one of the most sparked tonight, I will Manipur issue the Wang Manipur Satram, the Chaiting Piriba, Achowe Shunka, Hazik NIT UZ exam question leak over Achowatum Manipur lady say, Hazik Toiba Watok say, Hazik India Union Hazik Lady Education Minister Mahan or Mangang resigned or Matunda, Anobama Singiva, Anoba Prala Josini, India Union Education Minister, Aduna Dharmendra Pradhan Karimanum Gita, Lady Shuziga Mari Lena, resigned or even have Wangsini, India, Apunba Prazamiam Hangibo Hangse, Aduna Tasina Haiba Nit UZ exam question leak paper or Vesica Chana Rabra, Natragana Masi political ground up, Masagi Oiba, Lady Masagi politically Lady Haribo Mofumzi, a chocolate Hodanglo, Mioyamo, or in a Mahak resigned over Hangsini. Aduna, India given Apunba, a quick Lady Praza, more than 22 quick lakhs Hatra, NIT exam, Hokiba Megi Tarik, Amad, Megi Tarik, Om the Pantokivani, Aduna, Sigimatum the question leak, or we say, Tarik Taruk the question leak, or Havigi, a Chowatum Kutole, Aduna Sigi Makatabada, CVI game, Quigi order Megi Matungina, Megi Tarik Tarak and Itoida, Lady exam, Masi exam cancelled, have you often ne, Aduna Sigi Matang Tarakpada, Tonga Mokalgi sparked away. Megi tarik tara mari hauga megi tarik tara tarukta CJP ko cockroach Janata Party ko adumba koi leiriba lebak myam apun bagi leader myam na punba naha myam ka ki adumba organization jina india apun bo niglak pani aduna sigi makhata koda koi megi tarik koi jun ki tarik kun jida ge amuk koi sonam wangsuk na leiriba issue gi mari leina chara helaga lakpani aduga sigi makhata koda am nuai se koi tarik kun da Chalo Sunset Koba Hariba Cockroach Janata Party Adumba Concert Amaka Hogi am the Santi over concert ni Haribu concert Jeda Hoi Satra Mio Mamka Puba Chaviki Watu Toke and Yamlu another political angle Amakata July Tarik Kungamatoida Hoi National Congress ki Hoi Rahul Gandhi na Mahaki Tongan MP Mamka Litor Mudunda Indiagi Prime Minister Narendra Modi Mayum the Tomjal Laga Adumba protest Matonova Togivani Aduna Kamaita Udana Atuba political party Yaro in Havi Wafam Sulay Satar Mam Ihoda, Aduna, Hazik Live Wafamte, Hazik Sigumba, NIT exam Mari Lanaba, Wow talk Amakag, Hazik Indiagi Union Minister, Amakag resigned or Matunda, Hazik Prala Josina, Indiagi Union Education Minister, Amakag, where Pomatamda, Hazik Lebak Miamgi Prazagi, Asaw was in Loirabra, Hazik talk river Todok, Amadi talk river Chianariba, Haribum Fumzida. Kari maram ki damokta hariba myam sigi akoi gi makoi mathakta bichara amata tawdriba makai hajik adumak adum satra myam pen ga dawribra hajik lebak myam tumin pullaga adumak adum silent toin lege dawribra Dharmendra Prasad khaktana resign torba matungda akoi India se hajik santi oina lege dawribra haibagi leriba issues gi mari leina wafam singni aduna hajik Manipur gi akoi gi tonga issues gi marakta hajik ngasi tholakpa issues se masi yamna akoi gi leriba Lamdam Sigat Yamna Hogi Agak Pangba Adumba Yamna Chaiteng Biba Adumba Hogi impact on Kogni Madam de Maroi Manipurgi Satragi from the last Hoi Chahi Ahunga Tha Ani Mapung Parakadorba Sumba Hogi crisis in Maramurga Satragi Punshida Yan Kahin Chow a Chow impact on Piraga Satragi Hogi future Jakarai Satkagi Karita Wuragi Kangdaba Duma Matamongkada Hazik Nitki exam Maram or Nazik Manipurgi Hogi Satri Mam Kota a Chow was a thing of Piraga Lakoni Aduna Hazik Dharmendra Prasana resigned to Busi, Hazik Atoba political party, also was in Maram Oidana, political party Masem gave Mahogi milestone loan of Aduma Eriam Koksu Aduna, Hazik Dharmendra Prasana resigned to Hivada, Cockroach Janta Party, Adumba, Angapa Fangba, Kogi Safum Kakalina Lakiba, Adumba, Koi pressure Makata, resigned to Heavy from Lay, Adu Amarum the Congress, Hazik Yoksal Pomatamda, Hazik Ladiba issues, politically divert Tograba, have often Siga, Loina Nangasiki topic, Dharmendra Pradhan resignation victory for the opposition. So I welcome Deshraj Yumnam, spokesperson, Bharatiya Janata Party, Manipur Pradesh. Deshraj, very good evening. Welcome to MANUNG HUTNA. Aduga Oza and Satyajeet Bureau Chief UNI. Oza Taram Uksage, Loina joining us tonight. Oza Nando Luwang, social activist. So I will welcome all the guests on MANUNG HUTNA. Dharmendra Pradhan resignation victory for the opposition. I answer randomly. Oza Nando that Lakcharge. Aduna Ozanto Maru ina Haziki resignation. Pibiki Matang say, I'm saying Naraga
matam chabra resignation pibagi 36 days of agitation tawra matungda sumba khoigi hairiba hiramjiga mari leinare haibagi adum masana commit tawra matungda resignation pi oibra natragana masi politically pressure lai matungda Bharatiya Janata Party hairiba sigi leiriba party si kannawai damakta resignation pibra haibagi wakhang jani aduga future ahead very soon da akhoi tongan state mayam khagi election mayam khak leiribani aduna leiriba wafum siga masi akhoi government am chef tawnabai damakta resignation pibra haiba wahu se hana hujage marakta isam janjarke masi akhoi miying se ani thong yengba yaye political dimension da ma yenga sakhiba ma anatraga ko social dimension da yengbam chatpa ma ko adu akhoi di political dimension lum di yam hen chaning de khitang di chak jage ko social dimension da Dharmendra Pradhan na resign tawise masi ai ne Dharmendra Pradhan oda di ai di tawda so ai mai han hai ne Amit Shah na to holon kaina ka da May 3 2023 May 3 2023 means Manipur mai chak mi yam siba May 3 2026 NEET की एग्जाम की अहान फेज की हादे येथुक इरांग थोइसे सि मे अहुम ने बदसु अदुई क्वेश्चन लिख वे वाफम ने बा नत्र अदुसु मी सिरे को प्रॉब्लम थोय अदुगा मणिपुर सिसु पृथ्वी सातना सी ने बा अदु धर्मेंद्र प्रधान सिना अइने कई धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान जु ओरे बा अइदी बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी द कई दाइ हाइ ने बा अमित शाह ना लोथोना मे 3 द मा इरांग लोइदि सै अहुम सुजले मी याम सिरे बा नंग गुजरात मजा वेबे अमित शाह जे कलिरा ना हंगने बाइ वेदे सी पॉलिटिकल डायमेंशन जाम तेने पीबनी को हेदे अदुगा अनिसुबदा मागी पॉलिटिकल डायमेंशन दा माना फम थादुक तुसी करी थादुइ नो सिने लालुइ थादुइरा नतग लांदि लांदबदे मिगी प्रेशर थादुइरा बा अदुगा पॉलिटिकल की बिग लीडर मा पृथ्वी द ख्वाइस ओवर पॉलिटिकल पार्टी ने सु हाइबी रिमनि सुमजु सुमिमनि को बीजेपी जे अदुगी इंडिया सु चौखरबा पांग लेबल लेबा अमने बा अदुगी यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन लेबाक चे यांगनेन छरुने बा अदुगी मिनिस्टर बु मा लांदे खलगदि मा लांदबिदा मायाना प्रेशर पीरेगा ना प्रेशर दु द चजाब्रा बा लेबा आमगी मिनिस्टर बु लेबा आमगी दायित्व लेबा कनो जिबु गवर्नमेंट जिबु प्रेशर द चलगा थबक तौ याब्राबा रूल ऑफ द लॉ से अदुगी मतुंग लेबा दु तौगदम नेबा नंबर 3 हारिबा मे अहुम लिसिंगनि कुंतरुकता कनो वैरे क्वेश्चन जि लिक वैरे लिक वैगा मोने मे 33 दा याम तेनबा मतम नेको मे 33 दा सीबीआई सिनरे सीबीआई की मथौजे कई दोगी सीबीआई तखाय गदो मतरो सीबीआई मी क्या थिगल मी कुन थिगल का यांखै थिगल यांखै थिगल चाम थिगलो ट्रिपल मा 10 टाइम्स अदु टाइम तरोगा लोई थोमजलगा सीबीआई तै थबल लेको इंडिया मै चाइ पृथ्वी बांग दखै कायरे मी सिनरे सीबीआई लोई त्रिलो मारालाइबा मी फावर मारालाइबा फादो सीसीना लालमनी धर्मेंद्र प्रधान इदि लांदे हारेगा मागी फम थादोक्तना लंबी थिगदौ नत्राबा नत्रगा मा चेनरुरबा कदबै थादोइ नो हाइबसिने बखोइन हाइदि कनो द पॉलिटिकल डायमेंशन द खतियन हाइजे अदु लांदा ताइ थादोइ दमनि सिने हैना अदुदि मा मसाना कन्फेस तौरिना कन्फेस और मोरल रिस्पांसिबिलिटी मानदुइनि को सिदि सिदा आइदि प्रजा मयाम इहो लाए खोले अदुना प्रजा बीजेपी कन्नबनी भारत की मयाम किनि मिसी मिना थोक्तबने हाइबसि क्वेश्चन जे चनदेबा लेबा ngakoda सिलेर खुलकी कनो नते थाबो नते इंडिया की मा चुमे उदगदम अदु सीबीआई की मथौजे के मोइने के यामना तहलमगे ओइना सीबीआई जिना तोबदा सीबीआई खगन थिगतबदा अतो अतो मते पांगथन बियाना कया खर थिगन रो जॉइन ओइना तमिना रो नत्रगा सी तौरो खोल हाइबा नाकन नाकन दगी थि अतो अतो मयाम पांगथललगा को काय काय द कमाइ तो हागा सीबीआई ना मारा लेबा मी मंगा तरा क्वेश्चन लिओ दे सीनी मिनिस्टर जनरल दे हारगा मसा द माइ तोगा मसा कंजरम दागदि हेन फजरम मोइद्राबा नत्रगा मा जनरुरबरा हाइबिसने बोसे लाइसे को सिमिलर सोशल डायमेंशन द प्रजा मयाम ना सिदा कोक्रोच हाइसि स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन अमा खगदो ओइना दि उबदि यादे स्टूडेंट मयाम ना खयाम याव हाइबने कोक्रोच जनता पार्टी सि ममिंग सि जुगो दुम स्टूडेंट लोम द याम चते को अदुना मसी कोक्रोच जनता पार्टी स्टूडेंट की मूवमेंट ने ना याम कना हाइबिस द स्टूडेंट ने याम जबै वाने बा ओके स्टूडेंट की बॉडी इन द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिन नते लोई ऑप्शन द बिने बसिदा इवन बीजेपी की वाफम ददी टेररिस्ट कुंबा करिगुम मी बो योम बिया हाइनरिम नेबा मरक एंटी सोशल ओइबा कांबु बो मरक योफिलगा चई लांग पारगा पुलिस दगा तौदरा अतोप इरांग के मखन मखन मनुंग दुद थोन बगी पोरपो योवे हाइने हाइदि मियाम की कई सी मरम लेग्रे को सुमाइ ले गांजदा लेइबा पोचदा हुजि की अखोइना हाइजरि दि माना धर्मेंद्र प्रधान ना फम थादोबदा मयाम की डिमांड नि मतुंग ने फम थादोखरे को सोंदे डिमांड फंगे सि ओपोजिशन हाइदि सि ओपोजिशन पार्टी वी बिरम बिया हंगिरि दो एंगर ना को अदु ओपोजिशन की वइना अर्थ दि हनिंग दे वखंदा सिगे क्रेडिट पुनमक सी मा फमता तो अखोई कोक्रोच जनता पार्टी ने तौबनी अदे भारत की मियामना दिल्ली चट ngam वानी मफम खुदिमंग लेबा कांबुना मी सिनरमिना नंग मोरल ग्राउंड द मोरल रेस्पोंसिबिलिटी दा अखोई फमथादो सी सम बनी थिजन मखन कमन पीपल लमना खनबो वाफम नेबा नंग फमथादो नंग मरम ओइदो बिकॉज ऑफ यू मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान नंग मी याम सिरे लेबा इरांग हाता थोक लेरे अदु दना कनो तौरे नंग फमथादो हाइबदा माना अदु द फमथादो बगी वा ओइना चनय बोरिजे सी अइबा की याम चौब पोतदी अदाय द माना दी मान अफब वखलुम द अर्थ हनब होनब मको
ค่อยพำทาดกตั้งเฮียนะมีชีไม่น่าทกแต่ว่ากันว่าอีรังมาฆ่าตานะทกแต่บางทีอดุกิเองก็ดูมาที่ส่วนเส้นดิเมนชันเดดูมาดีแค่อัมพาเร่บอัมบัวกันนั่นตัวเร่แต่มาทาดกตั้งอีรังดินเนี่ยไหมก็สิ่งที่มันก็จะมีกี่ช่วงแต่ผม politically หมายเลสลงนะว่าคนนั้นจะรับว่า political party ก็ที่ popularity ต่างก็ไม่เอาขึ้นอะไรนี่ก็ไม่มากี่สันนะจันนั้นก็สิ่งที่เขาสิ่งมันก็สันนะอดุที่มาสานตาเป็นไงวะมันดีกันนะกันแต่ political party สิ่งที่ ruling government นะตัวบททับก็ตัวกระไรไปตัวก็คิดตั้ง government ดูไม่ยามนะยาแต่นั้นคนนั้นคนไปให้ไปสิ่งที่มาสิ่งที่มีกี่มาจัดเนี่ยปะสิ่งที่มีกี่ตัวผมถกเนี่ยปะมาสิ่งที่คนเนี่ยช่วยยามกันนะตัวก็ตัวบททับเนี่ยแต่มันนะลาลิสุมีกี่ question นั่นตีกูให้ดี ruling opposition เลยสิ opposition เลยสิ government นะตัวพอตัวกระไรไปตัวคิดตั้งช่วยไปแต่จ้ามาตัวมันต้องคุณท่าช่วยไปแต่คุณท่าตัวโฟกัสตัวเนี่ยมี impeachment ตัวเนี่ยปะสิ่งที่ ruling กัน ruling ที่มาตัว opposition นะตัวก็ตัวมาจัดมันเนี่ยปะಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಏನಿ ಅದು ಅಂತ ಯಾಮ್ ಹೈಜರು ಅದನ್ನ ಹೈರಿ ಬೋದುದ ಮುಕ್ ಲೂರಿಸೆ ಥಮೈಬ ಪೋ ಫಮ ಯಾಮ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಟೋಬು ngudamನೆಬ ಮೊಯ್ನ opposition ಸಿ ಹೈರೆ ಎ ಅದು ಲಾಲಿನೆ ಹೈಬ ಪೋಡಮ ಹೈದು ಹೈಬಮ್ ಚಂಗೆಬ ಸಿ opposition ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಹೈರಿ ಎಬೋ ಅನಿಮ್ ಜುವಾಲಿ ಹೈರಿ ಎಬದಿಮ ಮಯಾಮ್ ಪಿದೋ ಕರಂ ದಿಮಾನ್ ಪಾಲಿಬ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಿನ ಅಕೋಗಿ ಕೆನೋದ ಛಾತ್ರ ಮಯಾಮ್ ದ ಅಕೋಗಿ ಲಾಲೇನ ಹೈಜಗದಬನಿ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ದ ಅದು ಯೋ ಹೋಬ ಛಾತ್ರ ಮಯಾಮ್ ದ ಚೈನ ನುಂನ ಕಂದನ ಅಹೆನ್ಬ ಥಬಕ್ตัวทับแอคชั่นตัวเกี่ยวกับ policing ดูมาดูมาถึง action โลกกันให้ไปกับฮับจนเลยเนี่ยไม่ได้ฮับจนอะไรเนี่ยก็เช่ซีซั่นน่ะมาสมัยเลยนะกันแต่ดูนะผู้ช่วยเลยจะคนน่ะให้ดีกันเหมือนกันดราม่าแต่ประธานน่ะ resign ตัวกี่ปี opposition กี่ไม่ปักประมาให้ดูชีดี opposition กี่วันนั้นที่มันบาร์ตาเลยแบบมีปุ่งพอดีมั้งนะ NEET กี่ question exam ที่กี่ NEET กี่ question กี่ leak กี่ question มาเริ่มหมดนะทำไมโชว์แล้วบ้างไม่ยามตัวนะแค่ตั้งกระไรไปตัวกระไรไปตัวตายเนี่ยผมมันบิดที่ไรนะที่เนี่ยมันมาปีมาป้าที่ตายเนี่ยกันเนี่ยบ้าแต่ถ้ามันมาปีนป้าไว้มาตัวนั่งตัวก็แบบนี้มาดูดาครั้งเดียวให้กันนะช่วยไปคนเดียวน้อยคนละทีก็น้องเราคนละให้กันแต่มาตัวก็ได้ไหมตัวก็ได้ไหมให้ตัวก็ดูมาดีไอ้เนี่ยการิมันนักเล่นมาแต่มามีเครดิตกันเล่นไหมเครดิตไพ่กันเล่นมาดูชิดไม่ปักว่าไม่แต่ว่าปักพอแต่ว่ายามหันเรื่องไม่ยามน่ะป้ามีดูที่พังเกรดนะพังเกรดไม่ปักว่าต้องเกาเรียบอ่ะแต่สิ่งที่คุณจะช่วยเลยดีนะกันว่าที่มากี่กันว่าที่มันไปเรื่องพัมจีนะประธานตัวชีได้สินะเลยประธานตัวชี5 times แต่ช่วงกันจิกุที่เขาMP ไว้ลาบนี่ก็ยามมาเนี่ยตัวกันมองได้มาทำครั้งไปเห็นบ้างเนี่ยดราม่าที่ประธานประธานที่ประธานหลอกทุกทีสิไอ้เนี่ยขลี BJP ว่ากันแต่ดราม่าประธานลันเดมวยเนี่ยขลีไอ้สิกี่มวยกี่ตัวริบมงเช่นนี่ก็ดราม่าประธานลันเดอะดูมาทำนะปากคุมมันที่หลักนี่ดูผู้ที่โอ้ยฟิวมันจะดีดราม่าประธานที่คนมาทำครั้งชินแล้วก็คน CBI ที่จะเลยอะดูก็ขลีก็มุกดราม่าประธานที่พัมเจ้ามันที่จงปีแบบกี้กันว่าเลยดีอ่ะให้ที่ดราม่าประธานที่กันว่าตัวเลยมาเนี่ยพัมหลอกทุกก็ตัวเป็นมินิสเตอร์มาหับจนเป็นนาทีบ่minister มันนงนะฮับปนเตียบะ in charge เลยนะเนี่ยสิเลยadditional ปีเป็นแบบมาดูดิ additional หามาดูจุมีกี่ consumer affairs put in public distribution ไปดีอดีต minister of new and renewable energy ไปดีกว่าสิ่งที่ in charge ฮับเป็น additional ฮับเป็นแบบมาใช่อดีตมุขเลยก็มุขชนเดเมื่อกี้ inquiry ที่ CBI ที่จึงกันเลยพวกเราโตเลยที่จะเริ่มมาดูอามุขปีร์ผู้ช่วยอะไรบะอดีตลำปีทั้งอดีตมาทำดูแต่เนี่ยแบบ BJP นะมุขมวยเนี่ยมังรูบีจัดปุ่นนะมักกว่าแต่มวยเนี่ยมายามกินแต่มวยเนี่ยคนเนี่ยสุมีหายดังหันที่คุมไม่คุณจิตที่มวยเนี่ยคนเนี่ยสุมีเนี่ยคุมไม่สุมีเนี่ยสุดตานิ่งเดียวมาทำเสียหายอีร่างไม่สุมกันจะเลยคนเนี่ยสุมีไงโค้งให้อยู่ตานิ่งเดียวมันส่งไม่สุมีเหรอเนี่ยตั้งไงประเด็นมวยเนี่ยมวยกี่ว่าคันเดนี่ก็มวยเนี่ยตัวมวยมาตัวไอ้กี่สิ่งมวยคงจะตัวไอ้กี่เว็บ interpretation นี้ไอ้เนี่ยหันจะดีอาแต่ไม่ตัวก็ดราม่าเนี่ยประชาชนนักเนี่ยงาตั้งทำมันก็ทำไปเนี่ยบ่ให้ที่มากันว่ากี่อุดิชากี่มีนี่อุติชาสีกระโดดเนี่ยมาที่เราทั่วกันไม่อุติชามาซาแต่คุยกี่กันสัมบิดปัตรการคุยสิ่งที่ทำตัวหลักก็ตัวมันไม่ใช่จะเป็นดากันสัมบิดมองแต่ปีด้วยปีเป็นเลยที่ข้าทำมีอะไรพวกสิให้ดี MP ให้ดีมาชิงกับหังกันแล้วก็ทำมีอะไรมันตรีมาชิงเจ้พวกสิอาดูก็แบบปวดเครดิตเลยเนี่ยอาดูนะ political dimension social dimension แต่คนน่ะหันยิ่งดีอาดูเนี่ยแต่เนี่ย politically มานี่ป้าวแต่ดีอาดูแต่มีสิบสิบแบบตัวเลยบ้าสิที่ยารวยไม่ยอมสินะด้วยนี่อาดูมากี่ strong decision นั่นดีเราก็ทำเนี่ยอาดูมาเนี่ยก็ขณะไอ้จู่ช่วยเรื่องการนั้น moral responsibility ลาลูกกี่วันก็จะกันอาดูได้ตัวเราก็ทุกเรื่องก็ดีเช่น well and good อาดูน่าพอแล้วว่าลานดีหาเรื่องนะยามทุนมากี่ inquiry ที่จากเขาเลยก็มาทีแล้วก็พัฒนาปุถุปัตตาเรื่องมายามยานิงก็ได้บ่อาดูก็มุกชูลานแต่ภาษาหน้ามันรังกุศลนะพวกนั้นมาทำได้อามุกก็มุกมียามแต่อนุบอิรังเฮียนะทุกนะบ่กี่ลำปีเดียวมุกโตเลยแต่เป็นไงบ่อาดูยามจุ่มนะตรงนะบ่อาดูบ่อามุกบ่อยขณะเที่ยงหรือเที่ยงนะตัวเอกก็อาดูมายามนะให้สิเด็กยามเห็นพัฒนาว่าตัวดีคุณตะก็ตัวกันทำเนี่ยบ่คนตะกัวมาที่อันพัชรวยคนตะกัวที่ตักตัวมาหัวที่มันตรีหันกันปุ๊บยาร์นี่ไม่เอาหนังสือเรื่องนั้นก็อินควารีตัวนี้ CBI ที่ที่ประกันผู้จิงจูมียามสมัยโมเดลคิดว่าโตเลยคนเรียนนะก็อาดูก็แบบปวดตัวที่ขัดตัวเดียวให้ตัวไม่เอาไปตัวกันอาดูดราม่าเนี่ยประธานคุยตัวสิคุยกี่ใช้ยังไงได้เนี่ยไอ้เนี่ยเกียนมันเนี่ยมาลังบามากี่สมกันมันเนี่ยเกียนมันเนี่ยตัว
मा तो के तो बदि नत्री हाइबगी पोलम लाएबा इनबदगी सापु कनमबदगी तो पई मोम ताई अदु नै ngasai ani do social dimension amadi political dimension ani da mi ani thamaga igi observation do sumaina ahan barong mai pijage okay ai matem da lak chawge ojan do maroi no ojan do handaki matang je akhoi gi governance campaign mo in ubura natragna akhoi gi like akhoi electoral advantage ki mo in ubura handaki akhoi gi india apun ba achauba sumba issue ong kak thokpa ete electoral kenogi advantage longna ba habi tanja phangmudum loi longna doine sidi hong sa modi political party di specifically for election purpose ne ba मोदी इलेक्शन की दमका तोंगा लेबने बा मादी पॉलिटिकल पार्टी जे माई मागी पार्टी ने काना बद होना जब जदी मी मना ने बा मादी तंगाई फदा तो सही जुब थ्रू आउट द यार मोदी अदुगी खल्ले लेदुइने बा एनी पॉलिटिकल पार्टी जे मोदी ngambang ngam dabana amani dana adana tab adugi marak tu da praja me am khol pubu ngambai tanjam phangnagi bise haidi कोकरज जनता पार्टी ने दबन हान दिल्ली की जंतर मंतर दे नुमी क्यानी इरांग होरी द बीजेपी द वोट पेपर बीजेपी की वर्कर मैम से वांगने बलम लंगी बीजेपी द वोट भी की लोकसभा इलेक्शन द नत्रग विधानसभा इलेक्शन द बीजेपी द वोट किट किट नम की को मैम वांगने बा अदुदी सी पॉलिटिकली याम हनबसु यादे बा सी मणिपुरी सरी मैम जो हंग वय मैम यावनै दन दा मोय सी हाय बीजेपी द वोट अम द पिरम द कांबु एम द दिया बा मोय केंद्र द वय बियाय कनो द लोकसभा द बीजेपी द पीबा मैम यावंगने बा अदुना मोय कांग्रेस ने इंजन बनी अतोप ए आम आदमी पार्टी ने लोय इंजन बने हाबिसु लोयनमुसु यार वय बा अदु याम ग मीदो आइदी अदुम ब पोदु अदुदी का साइ तंजा तो खरे ने खुदों जाब लौन बो होना नरपदुदी खरे दी माई मागी थोपदुदी यावनर कने यावनर का दो लोयनमक आर्थन बदी यार वय हाबिन हाजरिदी okay anyway thank you so much ai distress maroina handaki leiba issue si da khoni yengba yabasi megi tarik hom da thokpa thokdok sigi maduk da megi tarik taruk tran thoi hajik tonga tonga spark mayam khak tawgar haiba dari issue gi mari lena aduna hai ba issue gi mari lena khoi atopa political party mti yaude tawdu congress ki maroina opposition noina je khoi gi bjp gi mayok ta leiri ba dum opposition party mo tarik kun ma thoi da rahul gandhi na lead tawga ma khoi gi mp mayam khak tawga khoi gi ahead to prime minister narendra modi gi residence pok chakni in tawra thing mo gi afam leire aduga another on the next day 22nd da akoi nationwide akoi leiriba mani akoi india gi satra apun magi acho protest ma sin magi adugi wafam khak leire aduna hajik lakni wafam de hajik se akoi gi leiriba area ji da akoi gi political party amada gi khudung jab launa bagi area se akoi gi adum masi akoi gi india gi oiriba akoi gi political game jira adum ayam matam da ui masi congress na lobu natraga bjp ni lobu si adum uru leirone adu handaki matang da akoi gi question leak oibagi matang sida haje ji oiriba film se habdare ko masi da akoi gi anu bu chapter am ka habdare ajik congress ne hena khudong chaba phangba akoi gi milestone am khak leiriba akoi gi election gi oiba battle am khak ta political battle am khak ta congress ne hena khudong chaba phangaga akoi bjp je khara mighty bagi oina ubra natraga haiba wafum jira kari ge wafum thambe an bada impact tv bu thagat chari ngasigi sigumba discussion da hakbu kobira paida makta amadi tamo anchor bu su amadi aigi fellow khoi panelist members sing bu su ayang no lukchari masida ai tajarak pada hambada dharmendra pradhan je magi han bada kitang background na moina ma je students activist hoina horpani akhil bharatiya vidyarthi parishad ki student leader moina ma je horpani aduga different stages ta माजे छात्र नेता मोइना छात्र की नेता मोइना माजे स्टूडेंट्स राइट्स की दमकता अमदी एजुकेशन रिफॉर्म की तौरकनबगी दमकता मसी कुइना सांगली सांगसिना महागना मसी की इनिशिएटिव मैम अदगी वॉइस मैम तौरगा लाकपा अदुगुम्बा लीडर मने अमदी महाकी मतमदा महाकी टेन्योरशिप की मतमदा अचौबा रिफॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाइबा मसु तौरमे implement तौरमे digital learning की expansion तौरमे higher education जे hen enhance तौनबा अजुम्बा steps अचो steps में हम तौरमे अमदी मखा तारकपदा धर्मेंद्र प्रधान की सु चाउना role अमा लाकनी हाइबगी वाफम जे मसी अनौबा हेन चौखटपा education policy सेमगलकपसिदा लाकनी हाइना मैम थाजरमे अदुबु खंगौतना सिगुम्बा थोहनिंगदबा unfortunate ओइबा incident नीट की पेपर लीक सिना मरम ओइरागा सुमाइना ngasi ngarang se akhoi gi former education minister धर्मेंद्र प्रधान जी जे मा resign तौरे मसिदै सिदा opposition party na mileage लो बाहाइबे से मसी obvious ओइ यामना कहिगिनु हार कांदा from the last 12 years कोइ gi honorable prime minister narendra modi ji gi makhada luching makhada india je mayong direction anoba ma लाख्रबनेबा ग्लोबल स्टेज ता हेना चाउबा इज्जत हेना चाउबा रेपुटेशन हेना चाउबा डेवलपमेंट बेस ता को अमदी सिगुम्बा कंट्रीब्यूशन मैम अमा
sunglep lep tadna la abane aduna hai riba atop country sing da chatlu matam da su mahakpu honor tawdana amadi award pi dana sina khudam ne aduna from the last 12 years da BJP gi government che unshakable loina yamna strongly aduga mayamna yaraga public ki acceptance leiraga la ai haiba je masina khudam ne aduna khajik kadai da kari ahuba lege haiba je obviously opposition party da kuina leira abanina makhoi ruling da lakning banina government cha amuk kaning vote election da amuk karaga government semning ba oibanina opposition party me amama regroup tawrakanda sigumba cockroach janata party gi hairiba sigumba state sida moisu yaukshalaga sigumba mileage khara lawbu mane adubu masidai sida yamna swift oiba action government ki achauba ngarang si Dharmendra Pradhan ji na resign tawba masi su chauba kano mane step amane haibadi makoina tawreiba sida government na kaidonung da opposition parties leiriba singsina kari tawkhre kara kadai da mileage lawra haibaje kesu yengchan ba leite hujiksu mileage lawni mofam da lawje sanu adubu government ki oibadi public oriented oiba governance ama kuina sangna chalhanba haibase masi BJP ki oiba achauba kano mane masi policy plan amda yauribani aduna rang Dharmendra Pradhan ji na resign tawgibadu aduna takpati Dharmendra Pradhan hairiba adugumba leader se mahak se masana masadagi hena masagi prestige tagi hena leibak na hena nation na hena magi mathakta amadi students ki voice in hena important oy na khallaganda adumaina thammakanda Dharmendra Pradhan ji na resign tawbale adu resign tawbose mayamna question tawe haibadi sigumba cockroach janata party gi achauba protest ama agitation ama lagma tamjita khudakta tahudri kaigino haidana khudakta tawdri kaigino pressure da tawgibani haidana adubu masi pressure da tawba natte haina ai khanje kaigino har kanda government ama lairibani na government yamna public oriented governance ama tawi haina khudam piba taragati madu Dharmendra Pradhan na han resign tawramagadi madu public oriented governance ne habadu madu wahanthok to langani aduna maram oiraga ahan bada government na tawrmise cockroach janata party gi stage ta adugi banner da tawraiba agitation je masi gi voice se taraga munna taraga anda scrutiny tawraga kadai da reform tawba yai haibaje si hana khanabam changi aduga soigiba policy na kadai dono adagi makhata na tholak ba sigumba vision leiba tungda su sugumba phat nungda tholak ba na khallakanda preventive measures me amama laurakanda adunganda decision je sumaina masina karigumba mayam jigi cockroach janata party ki leader sing jina Dharmendra Pradhan ji ki resignation je hair a Sonam Wangchukna Dharmendra Pradhan ji ki resignation je masi hair a haidana tawbana teba hoi Sonam Wangchukna magi hunger strike to kanda mana magi fasting to kanda fasting period to lower kanda chaba hora kanda mana ko ne video ma magi chem kano dagi thadur eba social media ge through dagi madudi Dharmendra Pradhan ji je mahak se resign tawina ba ehak na pi gi ba pressure kem te leite akhoi gi terms and condition di Dharmendra Pradhan ge resignation je yaug de ha ba je mahak ki masa gi on kano dagi social media ge through dagi ma video kano ma tawraga record ama tawraga thadur eba aduna masi lairiba problem se hana khangba ma changi dagi makha tana masi tholak tana ba solution du purakna bane ba government an han dagi matam changaga su tawra ibaje aduna Dharmendra Pradhan na masa na moral ground da accountable oye na hairaga makha tana sigi protest da confrontation je sum protest se chatha lai taraga di confrontation om da lani haidana masi khallaga chhatra singi hena khallaka anda chhatra singje mayum da hanjaraga masa gi studies ta masa gi institutions ta chatlaga hena dugumba abhawa rom do hena chasa gi janu haidana madu si sum tawda taraga di sumaina confrontation je continue tawle raga di chhatra singje gi matam mangani hena khallaka anda nation above his prestige adagi students voice above his prestige masa student activist na horok panina adu mus biar je adu hajik Dharmendra
Pradhan resign tawre it's okay well and good yare sima koi prajamyam gi irang nem dare hazik tabu hazik maru eri se masi accountability hai wa fam kak leri sai wa sida ngasai gi akoi gi question leak oi be January 47 officials ama khak ti akoi NTA officials national akoi testing agency da akoi je makoi gi wang phong tabu gi adum batong adum ba sadari hai be wa fam dilai investigation chathagre right okay aduna hazik broader oi wa adum ba akoi gi BJP gi akoi political party gi makai gi lengak pai ri ni na akoi politically akoi accountable oiba makhak yamna mathau ta da bra hojik se hojik oiriba film se accountable oi bagi da maktane investigation chathariba adagi 47 national testing agency gi officials ma ma je restructure toriba lokthoiba ko amadi se 13 chenaba accused oiba doctor ma yaure hai teacher ma yaure hai adagi sugumba nexus sama syndicate ki mi kharasu adumaina moi je pharaga jail la thajalaga hojik se fast track court ama introduce torakanda Delhi gi Rouse South Avenue complex da hujik se special oiba fast track court ama thamaganda adagi se 2024 gi act se akoi gi public exam prevention of kari se unfair means sigumba sigi act chi gi makha da hearing hujik chatharaga lairi aduna hujik investigation tawraga CBI na makha ta na kana masdai da chenagi be singdo haibedo adu putho kanda court ki through the legally masi punishment tawgani adu dilar dana hujik अखोगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लुचिंग मखादा कैबिनेट फम मतम तसु मदुगी कंडीशन म्याम दु यानागरे मदुदी पार्लियामेंट मसी की पोचे डिस्कस तौनजी हाइरिबा अखोगी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 जे अमुक हन्ना मसी अमेंड तौरकांदा हेन्ना कनबा प्रिकॉशनरी मेजर्स म्याम अमा लौनबगी दमक्ता असुगुंबा पाइखतलजी हाइदना लौरे होजि अदो मसिदैसिदा यूनियन कैबिनेट पास तौब मतमदा हाइरिबा Union Cabinet approved program ne madudi masi sidai da chenaba mi phangagadi 10 years imprisonment tauba adugumba crime syndicate organized hoiba sing chenaba yauragadi 10 crore rupees fine tauhanba makha tana tholak tanaba sugumba adagi se third party service provider group ama IT gi vendor obi ai se adagi sidai da contractor obi ai Masigumba third party service provider ama masis the legal terms ama galoina legal accountability makhada moisi pusala akanda si makhata na sigumba paper leak ki keno se once and for all matam chupada lokthokraji amukhana thokta bo isanu haidana achauba step me ama okay lokhale haibase just ngarang resign to gibasi akoi better akoi political management am khak wat pana maram oidana resign to gibra resign to hondaba yaba adumba area le gadi resign to hondaba na akoi political akoi gi management am khak yam phajaba akoi gi yam better political management am khak adu wat pana maram oidana resign to gibagi maram oibra correct decision ne lawe adagi correct time ne su lawe because मसी धर्मेंद्र प्रधान जी ना मसा की प्रेस्टीज की मथक्ता स्टूडेंट्स की वॉइस ने है ना मथक्ता थम्मकांदा नेशन की दमक्ता मथक्ता थम्मकांदा अकाउंटेबल ओय अदुगा अखोई से डेमोक्रेसी चलेबा लेबाक सिददी सिगुम्बा अकाउंटेबिलिटी से सिजु बैलेंस तौबा म चंगी अमदी अखोइना लैरिबा गवर्नमेंट से मसी पब्लिक की सेंटिमेंट खंगना थबक तौवे हाबदो अदुगी खुदम नेबा रिजाइन तौरिजे ngarang तौरिजे अदुना अतोपा मैनेज तौबा अतोपा एडजस्टमेंट तौबा मसी यारंबदी आई अदुबु मसीना ख्वाइदगी राइटफुल ओइबा डिसीजन ने हाबजे मसी लौनिंग एहा की ओइनादी कइनो हर कांदा मसी देजदा यामना कुइना सांगना कन्फ्रंटेशन तौरगा रेजिग्नेशन जे राइट टाइम ने हाइदना खल्ला कांदा लौबा याबा असे केनोगी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट चथगरे को अदगी से चेनरबा मैम अमा दंडी भंगगी केनो से चथगरे जेल थाजनगरे मी त्राउम दोयमा एनटीए की मी 47 अमा लौथोखरे सिगुम्बा कई हाइनी अनि पाथ से सिगुम्बा पाथ से चप चाबा लंबी जे सिगी लंबी जे चप चाबने हाइबा राइटफुल ओइबा टाइम ने हाइबा जे मसी खुदम नेबा अदुना अतोपा एडजस्टमेंट करी करा मैनेज तौनबा खोनबा हाइबदुदी लोइना मसी मतम की मतुंगिना मसी कानदबा पोटनी हाइबा जे राइटफुल डिसीजन ने मसी छात्र की वॉइस ने हेना ममांगदा थमजी कुइना सांगना तौरक तारगदी मसी देइदा छात्र सिंह से मतमांगा नि मोय मसा की लाइक तौबगी टाइमिंग से लोइन कायरागनी इंस्टीट्यूशन सिंह मोय चटलिबा स्कूल चटलिबा इंस्टीट्यूशंस कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंह जे लोइना मसी की सिस्टम जे कायरानी हादना मसी अकाउंटेबिलिटी जे गवर्नमेंट लौरिबा अकाउंटेबिलिटी जे मसी ओनली कनोगी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो खक्तंग नतेबा मसी देइदा पूरा एजुकेशनल रिफॉर्म अमा लाखनबगी दमक्ता अकाउंटेबिलिटी लौरिनेबा
adunaneba hujik Okay. introduce tawnaba sim yare Deshraj adugo maroina khoi leba ki achau issue am khakam mari leina BJP lenga ki union minister ama ju oiriba mioi ama khoi leba ki laiba issue ga mari leina mara leire natraga hairaba laiba wafum si chumme habagi wafum mukhakta resign to gibase hajik laiba thokriba thodok sina maram oiraga hajik future da laiba praja ama di BJP gi marakta masi makhata na praja jing convince to ngamne na thaja dibra kamai yengbe obviously Praja Singna CJP gi banner gi makhada thamaiba terms and condition mayamama loina yanagre hoje government ka Sonam Wangchuki hunger strike lotion gare makhoina pamiba moina thamibe kano se akoi gi public exam prevention of unfair means 2024 act se si amend to thosi si na haiba si masijo introduce tawrasi haidana parliament introduce tawrasi na cabinet na approve tawre aduna mokhoi gi demand do hojikti fulfill tawramnina right time da fulfill tawena lawje ko aduna maram oiraga hojik public ki trust se amuk hanna Bharatiya Janata Party ki government se laigani because la iba matam da hojik ngahaktang gi oiba overnight ki oiba happiness tu khaktang natana makhata na lisang setna sigumba problem ayam ma se masi amuk hanna tholak tana ba state wise center da su tholak tana ba national wise central examination kari da sida lo amta tholak tana ba amuhana tholak tana ba steps ne ba si lauri ba kano se Bharatiya Janata Party na lauri ba decision je government na lauri decision je aduna masi amukhana public ki trust regain tawgani students ki voice to tarabani na students sing ki trust to institutions je thamiba trust to masi regain tawgani have je masi am 100% ai thajaba thamje Okay. Aduna hajik leiba hajik oiriba film hajik resign tawriba hajik ki Dharmendra Pradhan resign tawjina maram oirga khoi long term khoi government ki image ta masi kari miyeng yengadage khoi praja mayamna kari karma image tagadage aduna leiriba oiriba film sida masi resign tawlamduna atopa khoi ki political angle da leiriba political management tawramaga resign tawlamdabdi yadabra haibu ki wafum ne maram de kai haibdi Dharmendra Pradhan ki magi career ki magi satra oiringa ki tongan ba leadership ki oiba aduga leiriba khoi ki satra ki oiba community singji amna hena phana ba ki namga tongan strategy mayam khak lei haibu wafum le aduna Dharmendra Pradhan ma mara leitaba miem oirgadi masi kari maram ki damakta resign tawribano leiriba irang se loisna mai namga ma masana sacrifice tawribra nadragana politically yeng matamda political party mo kanoi namga ma masa dedicated tawgrabra haibu wafum sini anyway thank you so much CBI na investigation lokhalabneba CBI na investigation je lokhale Central Bureau of Investigation je lokhalaga lairamnina intelligence lokhal lairamnina masidai da Dharmendra Pradhan je masi Chennai sigi paper leakage da need paper leakage da Chennai haiba taragadi time na dum talakani okay aduna ne special fast track record ama establish tawrije investigation tawgi matam ni aduna praja mayam najik ngai bagi matam duni anyway thank you so much Deshraj I was say does it like again aduna was say maruina khoi resignation tawgre okay resignation tawzima yare aduna resignation tawzina maram oidana sig khoi political narrative yeng matam na haibdare asi opposition ni hena khudong sa fangdori bra haibi wafum duni aduna political khoi momentum gi matang gi su khoi kanagum political party na soirak pata da atoba political party mana aduna political momentum lowi wafum le aduna sawai sikari yeng yang be ngang thoi ba tawdok se khoi ojani na yam psan tham kre ko Prem, masih aku ini thamja dua sih masih political issue degi kita wangkaci na thamja ke political issue degi kayu nak anda India dah hujung involved tahu sih ngarang hybrid calculate tu kan 600 million people ne India ki youth ke effect tahu sih masih semua sih dah yang khosau na ba mat thola sih kari gitu na pakan masih whole world ki global na kau ki nah Gen Z hai ba 1997 degi na pui angang sing sih masih dah mui dah khosau na ba pen dah ba lagi 100 generation sih ka gap amal lagi ba aru mui ki pien da ba mayam si kholaw ma Bangladesh ta tawi Nepal ta tawi Bulgaria da tawi ari African nations member tawi even Europe ta pak tawi masi mayam si lakan da mui da anu ba movement amal lai masi lakan si da hana torum ba sina hana ki structure da torum ba kan si da India da leba akhoi ki si mamang da hek yam popular kan CAA gi movement gumba ari ki su movement mayam ari ki farmers issue mayam to kan si da masi kamana lotion ki hai mata da mui si da break tawraga mui se foreign funded kumba ari ki newspaper sing si da mui ki corporate se lana ja pagum arain to gi chakan si da Gen Z gi hande ki movement se da madu yarak ta ba mui ki movement se da ngasai ki Gen Z sina yam luri se akhoi mui se siba ki de na se mui da truth honesty
ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯦꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯉꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯑꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯟꯖꯤꯁꯤꯗꯤ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯇꯣꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯐꯔꯦꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁט ꯇꯥꯏꯝꯅꯦ ꯁꯤꯟꯁ 2014 ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯦꯒꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ 1997ꯗ ꯃꯥꯅ ꯎꯔꯤꯁꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯐꯨꯕꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯅ प्रजा मूवमेंट करीगी अंडरस्टैंड तौद्रीनो खोटिनो इशू हेफेट लाप मसीद अखोई हौजिक येंबा कांसिदा डेमोक्रेटिक मूवमेंट अखोई लेरिबा प्रेम से खितंग फरक ताब हाइसे कमाय तौगेदा हानगी नेशनल मूवमेंट मैम अखोई मूवमेंट मैम से येंकांदा न्यूज़पेपर सिंगना गाइड तौरमेबा अखोई फ्रीडम स्ट्रगल खंगदे अमा खंगदे न्यूज़पेपर सिंगे चुम्ममेबा हौजिकसिना न्यूज़पेपर से हौजिक हारिसे न्यूज़पेपर से चुम्मक्त्रेबा टीवी चैनल अखोई यम फावरबा टीवी चैनल ओजा अखोई खनरी मैम से ओना तैनम खनब प्रजा की मूवमेंट गुम्बा खनदब हाइ प्रजा मैम दो डिमांड तौरिदो खनदबिदाने मोइना चाइदो कदाइ लाइगा गुम्बा इसिंग थिंबगुम्बा चानब थिंबगुम्बा अदगी इंटरनेट शटडाउन गुम्बा मसी तौब काचे मोइना खोसाउना हल्लेबा मसी खोसाउना हनबसे यूथ तदी यादी हाइबगी मेसेज अमा अदुना मोइदा डिफेम तौबदो तौबे महुत्ता अतोपा मूवमेंट मंगा फजे वाइ सानब अखोई येंदोइसे सिगी ममांग स्टूडेंट्स मूवमेंट नतो क्या येंकांद अखोई फार्मर्स इशू मैम तौकांद कनो फजन वाइ सानी नेहरू फजन तौ इमरजेंसी मूवमेंट मैम दो इंदिरा गांधी वाइ सानी अदगी अखोई मंडल कमीशन की कई इरांग तौ मतमदगी प्राइम मिनिस्टर फजन वाइ सानी हजारे मूवमेंट फजन इरांग तौ अना हजारे की तौकांद डॉक्टर मनमोहन सिंह वाइ सानी अदुबु प्रॉब्लम कनो से मोदी की प्रॉब्लम से माजी मी इंटरेक्ट तौदे मीडिया के इंटरेक्ट तौदे सिगी इंटायर मूवमेंट से माना वारि सानसे हाइबसे वारि सानसे हाइरक्ते अदुगु मी सिगा इंटरेक्ट तौदे लास्ट माना अखोई हाइफेट कनोदा माना कनोदा सोशल मीडिया मान मेसेज थादोरपदो अदु ओइखिबा मसीसिना अखोई मी यूथ सिंगसिदा अखोई मेसेज लीडर हेड ऑफ द स्टेट सिना ताबीदब्रा हाइबगी इशू अमा सुम लाकबा अदुगा प्रधान की प्रॉब्लम से याम थिना लुबा प्रॉब्लम अमनि कयन हाकन मासे सपोज हौजिकी आइना सुम येंकांद माना एग्जाम एनटी ना तौरिसे नीट तौरिनी यूजीसी तौरिनी सीयूटी तौरिनी लोई तौवेबा मसी मैम तौरि मैम से 2024 दा मसामना लाउथुई मसीगी एनटीए की प्रॉब्लम लेबसे आई रिजॉल्व तौरगेना अदगी यूजीसी सु लिक ओई नीटसु ओई अदगी सीबीएसई ने हत एग्जाम तौबदो मागी अखोई की स्वाइन ओएसएम माई ऑप्टिकल कनो दो रिड तौरगा मार तौबे अदुसु फेल ओएबा हायर सिंगसे कमाई तौगेदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ना तौबा थबक सिंगसे लास्ट फ्यू इयर्स से फेलियर आफ्टर फेलियर ओरप प्रधान की से सपोज एग्जांपल हाइबु होजिकी सीबीएसई की एग्जाम से अंगांग याम लुबे एग्जाम निको क्लास 12 के तौबसे मसिदा 36 टाइम्स वार्न तौएबा हाइदी कनो में हजना एक्सपर्ट में हजना मसिगी सिस्टम से खरा फेल होइगिनी मार्किंग द फेल होइगिनी 36 टाइम्स अदु ओवररूल तौर एग्जाम दो तौसली अदुन अंगांगी मार्क से कनो करा कंफ्यूजन थोएबा सुमाइन तौदना एग्जाम गुम्बा अलुबा पोट से हाना फजना प्रैक्टिस तौरगा हाना टेस्ट तौरगा थादोरकदबसे तौदबिदा सपोज चाइना की येमुने चाइना की मोई हैबिट मोई की डाटा दो साइन सुम हैबिट इशन गिबनी चाइना की मोई की मी मैन दो हैबिट क्याम याम खरगी उन तौरिदो चाइना की दो 13 मिलियन ने 13 मिलियन मोई गाव एग्जाम तौबदो लीक ओइदे फजना स्मूथली तौवे फर्स्ट इंडिया की जस्ट 22 लास्ट करतनी 2.2 मिलियन ने बखोई नीट की तौरिदो मदुदा अदुम फेलियर ममांग चेदुसु लीक ओइ 2024 सु लीक ओइ सुम हजन तौरपनिना प्रजादा पेंदबा अदुगा मसिगी से अखोई इंडिया की यूथ से क्याम थिना पेंद्रगे हाइबसे हाइफेट अखोई द वायर की अखोई जर्नलिस्ट हमने ngana से हाइफेट येंसन मने माने येंकांद डाटा से किजैयो डाटा से की हदि कमाय तौगेदा लास्ट 11 years दा 1.23 लाख यूथ से सुसाइड तौर सी हाइदि एग्जाम की प्रेशर एग्जाम जे सोजलकपा अदुना एजुकेशन डिपार्टमेंट से पंक्तों तब याब नतब अदगी हजकी यम थिना लुबा क्राइसिस अमना हेड ऑफ स्टेट मैम से अनूब प्रधान खलपकदगी बीसी खनब मैम से हानदी प्रोफेशनल खलमेब हजकिना नॉन एकेडमिशियन
adigi atopa topa kano se appoint torpagi kana kana khangdaba adigi professional atopa like ba punsi super like oja orek to kangu se hapchal na ba rules sem to eba bc gi rule amendment to eba masi sina entire india da leba educational structure map se masi ki collapse ma urapra haibagi ki ba ma leba sina kitang pharak tarak pani madurgi movement am se lakpani haib se understand tawi si sina aduna ne politics ma khale ra kan real issue se discuss to si maduna india gi youth se pure yam public examination system yam public university have the best by chancellor best adigi corruption yaudana oja aduna larik tak toribo oja adigi examination system duna sum corrupt ora ba lui tadi anga gi future tasing larik pa doriba anga duna mama baba ai larik pararoi question to ni thibiro hairani ba adugi system da lai ba khoi system je aduna ne khoi gi number of exam 150 plus ne last 10 years the leak worries adum leak weba hairuraga akhoi gi exam da thaina su leak wera mi adu lui ora mi haibana teba leak te dum weba leak weba se complete oina manipur india gi future weba youth sing se 60 million se phajna protect tawna ba anuba maike ma chapa congress bjp am admi khangde pulapna mind je focus to chapa ma hadi politics ta changba na taba anuba dimension ma chapa kaina kanda government ase hojik le government se bjp led government ni adubu government ase bjp na te congress na te once government oil khadi ma bjp oidre congress oidre government ne praja pumai khanga da bane ba madugi dimension da kitang wangna khanchi tungi future se protect tawsi NEET ki exam da akhoi gi suppose prakha tawre nunga lagam la soire haire ab cancel tawre adigi hoji haire suspend tawre na magi entire NTA haire se oja prem 39 staff katani more than run tawis permanent atai sidi adadi akhang ba angang khara tawraga 147 mukse recruit kanone etuk ta thamjan bane ba hanjan kanone khoi isro gi chairman namana ma head tawraga haira bane si se revamp tawsi aduk chawba commission sibu inquiry sibu icham chamba kanone ma to ya ba UPSC tongna Manipur Public Service Commission maina chawba organization am ohensi masi se tawrisi haibda ta deba hojik lokthoi thabak lokthoi ha sidi edok ta loba anga mayam lokthoi pai wane ba tasing na mai staff am ta leite ba NTA gumba ajuk long exam leba sidi staff thamgadabni yam strong oiba thamgadabne ba sumain thamjadana mi si amom hapchan ba amom lokthoi pai edok ta aduk luba exam to kan edok ta mi thamba ya di edok thamadi computer pai ba anga amna to haidu kine ba ngale amom hapkani ngale aduna system ji hanjan choira padam hai se warning to ba se hai sini 100 ke CBSE da 36 times lale masi fail oye na haibachu overrule tawe na mun dum hadak moi internal report hai duni aduna masi se above politics chi future of the nation youth ki damata khansi na thamjak exactly aduna union education minister dharmendra pradhan resignation da wase akhoi ge india gi political history da anubo change samukhakla natragana akhoi leiba chamchama akhoi gi crisis manage tongnabu gi damukta tawgiba dum resignation amukhakla hangba haiba wahang sisu yam maroi wahang ni aduna hajik politically yeng matamda hajik leriba dharmendra pradhan resign to matamda politically kana gain dawi have simadi akhoi charakma akhoi gi politics ki oiba angle de yeng matamda kana gumba political party kharam akhoi di leriba akhoi resignation amadi leriba akhoi gi effortlessly moya dum by hesitation mayam khak tawgizun maram oiga karimba kharam akhoi di kana ba fangadore phangam yai aduna leriba kana ba phangmusina masi electoral politics ondhor pandam krai bu kana ba phangani have di masi chapcha madugi madu kana umiyamdana masi di predict to ngamgada ba wafam di natte tawdabo hajik akhoi leriba manipur gi amade akhoi india gi apun gi political fight am khak yeng pom tamda makhoi gi kari bungkar political advantage khara makhoi di phangbagi room ma khakti madugi phangbagi wafam dolai aduna dharmendra pradhan resignation victory for the opposition. Thank you so much. Attend the break.